Atrasem from Coastal Television. Oya Ghana Community Radio Project. Na yenye Coastal Television aba etam esitamano na yede dwumeda ote de me yede bra homi. America say ye wupe mo Cape Coast North. Ose Cape Coast Metropolitan Assembly as yin pefe de CCMA akaye enanum be na wotifie kulum ne fo be dema oy Twin City aye Twin City mpa ebusha motain osande Cape Coast Metropolitan Assembly ye won north na ye was south southern akaye Afrodam na north no so akaye Ekwafo America say ye bupe mo oye dehia ye krowa owo Cape Coast North abatom poshedo ansa na ebodahan na efutu mempiasam abasen wechi inesin kofodua abasen wechi ansa na ebupe mu oye dehia na yanye Ekwafa wo ha botwetwe nkomo afada wo na da odmonkwa gba adedodom ho na amankwa tutu na ma bupe mu inesin ana poda dehia na wo bo hwebi ebusuan kamo na yin pemfa wotire bi ntwetwe nkomo yina bedase odikano wa from Abdullah Ibrahim doduna so from Kobrande amda mejuma me yin ekwejuma na mo wa me yejuma bi tire mesha banchi mudue buru mudue abia ekutu na nzama bebre na da men zamana ya no so ibia na number man fanda banchi de ba this time ya start a year shey ebia wa chara busum eson de kwa wotwe no na banchi no we yina na yelutu da me banchi no na yelutu a nkofo fi emiambia ko baboto ibinu su fi bia woto na wodoko oye dukwa igwaro na ya abia no so you season ho ma say insu ni yina na abia no odo fanamba obobo na emum ewiele yina na abia no so tumo edan obakase ma yetum yenu na awa wode ba yango ede ye awa aboto na wode da mara boto na mabinom ono so oho ene ekutu no so yetun 2 times a year battle bit local bearing yedin kayat ono nne late no so yatun gwenya yelo kwe ya start po yatun late emum that time yeni ya na ekutu no obumo so odum bi oya nkokoro hodi na yame ye hmado na ewo bibi so ma domina hono di obom na yedan oba oni he edwuma ya na ha ma ya fa na yedi banyan ho bla entino dabuna otu dabuno ebe kwano wafado mandama otu da minu okogwaro yo ebia mfada amina mo wa mabanchi nti atofo na wo fi kwaro wa ba no ahuna wo ba na wo boto na ho so wo du kogwaro na wo kwa na wokotan Martin nti damuno how na tete be na wofum ansa na nam na akogoro ana ni na oye dema o se bia ehowom osane bia ahaba no wewe obi o ma no kwanen ye nti sakafa nyame ne nsu tape na wakaye bwachi bizin osane bi o ma ka no botum waka abira ansa na ndamre we poi ekwan wa obotum woda akọ igwaro nti ehowom nti how no biti da heno kwano na ka ntum kwan na ka ntum ko ho nso ni ntum kwan e boso ya abira papa ansa na de po ekwem amenya bobo ya na kala wa bafa nso otoyi na olban oba na wo kwan ya wa de npodo to ya ne yaw no to ya ne yaw chale oba bire ansa na de na po ekwem akala bafa nso do to ya ne yaw ankasa nso hold on you will be oyin ha bin nti damuno to ba
Something often there ncha akaza oye there obuama ekwadwuma no okodon seda wo ndobe ne baba ma wankasa ehu de ndobe na ye ne mfaso aba ho omba kansa osanda aba ne mbuo bi amba na saye wo he seda nche ewie fibre no so obi wo ho dope do ba ye nkruma na ntroba na ade bibi sakama esutin bi de ho anade wo wadam ya wakada one district one factory bia nche yebotum ya za irrigation farming nanche da mebre no so wa ma ndoben ibiaba but da minzama nyina abana aka so wanye amembuba no nkoten no olokodo yi na yesre de se yebanya kanzefo papa na sancha wa aba na wa aba se sanya mama ma hen man hen so ye kwadwuma na akodo a nche obaya hende yi kakra o se insuto na se kwanu musaya yinya ka bia mo nko nkafanya man nti nyamen bugu hola wase nyo nti so se de ma na se yinye bi ma oboto a ebu na ode odotamon on fonto na wa atodo na oche de awedwuma ye no aye edwumejan mfe nyamfa so biara wo adinum habanjuma na ye nim to ma so ye bre nti wa de sending them nti ade sende ye kwanu mo twomfa mahen ama kalo tum ako akafanya ma na so abobo ya nso wetum akom na wakọ akafanya ezimana na odaba ma ebu no wa ye oda mahen ma ya so ye bla ablan on ye jan Odi kan wa fama Alhassan Abdul Salah mo mi de dam kasale kan di oya hawan kasan kasa de mahen ko se hwa ahene kwafo na ahene de bana baba yan so mu hen mpene pin e ba ye adwuma mpor na wo baba fan na wa ka ya de na mahen nti ye besre de se aban owo mbo bia obotum da bo hen ahene kwafo na o mane won kwafo because e kwafo ni yin ho a a teacher for you ho nurses in you ho obiele yin ho because I hear eze ban na yezeba mo so yin busy no yakwan wo de kirade nti e besra ban o mena yin ko ekuafo ye ho na ye bre wa habana ase de ho ase ahaze oye ekutu na na ye yendodo pa badonnam how ekra na ebie nti wa ma ekutu ni na ye twa egu yedua na be ibia ne pa roba azibiara na obema hawa na ye fam ekutu hon we fi hwan nti sisi arazi ekutu ni zo okofom bada be na sisi ya nkofo de habandodo na wotwe ekutu no wazaye senti benti no ma ni senti ekroyin de ekutu na na e ready mpa atofo mba atofo ba nso a wobaba baka ma akwa harvest ze gbogufie but wonto woton sha aketua no na wa bibi oho ebi oho a ebetu ekutu car ko enyimde zikotia wo ba bi ni school fees enyimde afia so ze gbogbo obra bi kara ma mefa aketua no nso wa mba nti nkofo afufama afire ba no ye de edwuma ne ya de ho ye nya hwe wo ho nti azefofro ozi skababa za no de ye yifiwa na yakohwe no Breze entroba moko edwuma de beble na emomi ye nyamboa ye bla pa mwo bia afi bebi amba ye boto aba ma o da wo ye bia afi bia na aba na asoma wo motwetwe wedin ye di yi baba ebi na mba afi bia wo botwero de bia na wa aba hwesen ye osom insu wom na sa osom besi esima metedama na hwa aba na moto won no fa so on hedi ntami afid ma ma adwenda aba ofra na aba montu bi yo mami nti aha no ba tete afam no elkadan abanto tase na tetase wa ode obobo nka ma moto tasra inde se kwafo aban bia bada nche obobo ekwafo na aban bia ba iyale bi se mi wokompo a mi hu bia bio makamenu masami na chira papa ekwa mi hu bio nti blana ma blan makampo a ma ho mo obeye eyidado ho eyidado wo hwa flinyame na yimpa bia yin wo botu ma abo na yanko yimpa te da nyame
nti ame mahwa mu wom sisi an de sisi bi na mfi abe ma be ya meka gina nsuma be siesima meka gina nsuma amplus oba na wo boto aba me ne ya wo boto abe mo be sisi la man kwa habe e bi so ama to abe mpo na mo kwa abe ma je me ya mamedi mama mabedi nso be sisi la man kwa habe nti sisi ame mahwa mu wom papa pa la aba na oba badon nyame na osi hinta aba na oba badon omo ahinhwe kwafu na yele ble krachi be da ofle kwafu ohia yi be da ofle kwafu sika yi be da ofle kwafu ehia na ye bla wa habe mansa na nwa wotene ho egom ye bi edi na hia ye bla wa habe na sa aba ne ye na adwe no onka sa hi ho na che bla ye bla mfo so bi an ho nta me masema me kan la aba na obabadon ayo ohun su hin su kwafu ohun hi mo ba na ye bla wa habe manu. Okay, so ubisa this community nankasa de ade a omuta eye pa ye ekutu dwuma pa na omuta eye wa ha but problem ba kwa ye face ni say aha say no factory bia ni around na say omu produce eye ekutu ni wi a ye de beko a omutumi de aye bi fufuro bi enti ebi wo ho a ti say omu free Abidjan eba sa Abidjan fo amba ha ekutu ni nyina be say ebegu na je say dwuma wa ye nyina say ni kwa enti no a big problem and aside that nso no say ekutu no problem bi ba ho a edru a ye be spray mpo enye bi and say wo come market say wo koto dru mpo a ne boy din untumi nto wo ton so no be yen so a wo wie nso a ne pa ba beton pompo nya ahweho a mo ye ne ba beto enti a big problem a ye face wa ha papa enti ama obi ase no mo dwa nti say wo call places bi de hia say na ekutu no mu twa say mu didi a rubber aha nti se ubisa kakra me wo kan no titru yempanyimfo ejuma wo ya na hade oye kwadwuma tire ekutu de mi titru pa wo ye hwadwuma pa wa ha na banchi breze aha de medwuma de o ha de okodo wa ha pa na omde wo nyambo mfi bibia ehwa ala wo bile wo ye hwe kwade obi a wa ba finale fo le wodeko nti nyanyam fi su biara wom awel boto aden da akwana ibubu hin awel boto aden da kura ibubu hin o atrale fo le nti hu atrale fo le ko yankasa ho awoso atrale fo le de ko asan so akoto na abodin acha wanya faso ehun so aboto ekura yin so hu so boto na abodin nti akere na akere hin na kwafu na yeyen akere mayeta na yeta yin faso biala enya yin to atele wom yin to hwi wom nti hu nti akere ka ugba na yebo sisi eguti enam a wo be wudidi wutumi dida na wase eguti edu yin to bi mbo ho sika na wa hin nti hu nti eguti ade wala na bo yeden enso na bo yeden ekuti ada ancha wala na boya na boya nti ma menze itwa na yitwa power be di yidua na yidua nti ekuti de oba kakra nya bi onyezi na yen kwa yedo nti mimi se eben mbere party na ekuti obu nti ma nkwafo otonalfo ekuti mpo nde ni gbo obu ono ihe de nde mpo ntamu nti wala de mmili nche ekuti bu wembu wembu senti nyobe sentini ben na olekin sentini de yes kan to edu mbo ho nti ole yi twagu enwa na oboto fie wala la enwa let's go so ba ukuhin na wotoko alfole adene ncho 20 cedi on 20 cedi we baka we beje 2 cedi na odeko nti hin na odeko to edu abo ole na ebufu na otwagu na okwhwe power bobodua ono onye obi anya asam nti hu nti obe kakra anya anya ekuta he ba nchina na he bua na lampu wonye bi ekwa hin wonye bi ntwa na odako njadasi because abanala wafa na abanala omwe kwafo na la omwa bibiala nti yihu no mfaso biala anyinyere wom nti hu omwa bibiala yihu no mfaso biala anyinyere wom njadasi nti ibisa hin masama mo wa hin abana de so yala oda abani bi ba ha nti abani pra ordinate kwala bokwa fi medase aha ebushafo yen na yan sampo za yehu ni na ya desha wo efutu dehia yinesin brabati akokrom ena onye kofodua wona haw wona tete da woye kwafo ebenamboa na won sabaka impo sisiare akaba na de
ekwadwuma ya meda ma hon oye ekutin sisiare wotwa kutudugu na wodi ye bi fofor na sembisan yin de debreda na ogwa Cape Coast North ana Cape Coast Metropolitan Assembly din sabisini bode adisa wo ye kutin obesana ye kutibio iyi oya samsebe kitikeku asorba kofi suman Costa TV